Edo, ti si со повод со голема причина тука во Скопје, имаш свој концерт во МКЦ. Кажи ми, ова не ти е прво гостување во Скопје, кажи ми како ти го доживуваш Скопје лично? Skopje je meni ko neki wellness, ozbiljno ti kažem, pogotovo kad dođem ovako s bendom, kad nas ima puno, onda mogu to s nekim podijeliti, znaš. Ko neki wellness, prvo hrana vam je genijalna, povrće, jučer smo došli, već sam postao jedno 5 postova o paprikama, o krastovcima, o paradajzima, o salatama, o hrani. Ljudi su super, Skopje ima stvarno i Makedonija imaju jedno bitno rezervirano mjesto u mom srcu i drago mi je svaki put kad mogu doći, kad mogu nešto predstaviti novo. Nisam dolazio do sad i nisam imao ništa novo. Sad imam novi band, imam novi album koji je vani, koji sad pokušavamo promovisati što više. Zvali smo ekipu u MKC-u, rekli su dođi, vidit ćemo kako će proći, rekao eto nas. Dobro, Стомоков од јадењево кај нас е причината дека добра храна правиме, така? Odlična je hrana, stvarno ne znam kako. Imaš neko omiljeno јадење? Pa šopska salata mi je omiljena. Znači šopsku salatu mogu jest 4 puta dnevno, bez ikakve frke. Čevapi su vam isto odlični. Dobro mi je pastrmajlija je odlična. Ти можеш раце да застанеш само по ништо да се фати. To. I pastrmajlija je odlična su mi. Ima odlične stvari na pijaci, ima odličnih maslina, ima odličnih začina, ima stvarno super hrana. Ja kad dođem, grafče obožavam, grafče. Sve ne možeš da pomeneš, od Skopje ne možeš da zameneš. Tako da u biti najveći problem nisu nastupi u Skopju, već najveći problem kako nastupiti ako toliko jedeš i izmoriš organizam. Ама dobro, ти си тренираш сега, ми покажа дека играш бокс, така? To malo, radi kondicije, treniram boks. Едо, кажи ми, прво како си? Еве, поводот е со концертот МКЦ Скопје. Лично ти како се чувствуваш? Ja sam super, bez Afrikancije. Evo već je 2,5-3 godine kako sam sa ženom i djetetom preselio u Zagreb nazad. Odmah mi je bilo bolje jer sam imao više posla, više svega. Кога веќе спомена за позитивни теми, ајде малку и за твоето семејство. За сопругата, децата, како е по дома? Pa dobro je, znaš šta, snalaziš se cijelo vrijeme. Cijelo vrijeme učiš. I druga stvar, kroz to dijete vidiš i svoje neke traume koje imaš, vidiš koliko su tebe ružno naučili neke stvari, pokušavaš to ispraviti, znaš, ja sam ti vrlo popustljiv roditelj. I onda vidiš da ni to nije baš dobro, jer onda ti dijete, znaš, Tatina, kćerka, malata. Mislim, svakom reperu treba dati kćerke i to je to. To je riješen problem repera, definitivno. Видео сопругата со тебе мора да е среќна. Иако години претходно поминавте многу патешествија и многу предрасуди од луѓето од страна, тоа што сте различни вери, како вие сега се носите со тоа? Имаш нешто да кажеш, знам дека све изнакажа. Знаеш šta, bude ti teško u početku, ali onda skontaš da na svim stranama ima takvih likova i ljudi koji suđuju to. Jednostavno je to tako. Mislim, ja i ona smo dosta sekularni, nismo u religiji, razumiješ, uopće, tako da nam je s te strane lakše, znaš, ali teško ti se naviknuti u početku i onda tek skontaš, znaš, pa gledaj, postoje ljudi i ovdje u Tel Avivu koji ne vole to, postoje ljudi u Sarajevu, u Zagrebu, znaš, Кажи ми, дали лудуваат македонките по тебе? Šta, da li? Дали лудуваат македонките по тебе? Pa ne se više, to sam. 40 godina imam, već se vide... Kako je na 40? Skonto sam da A nije izgledaš дека имаш 40? Ljudi koji su ko ja, znaš, koji imaju 40 mi kažu, dobro izgledaš, znaš, ali ako je kogod je mlađi od 33, njima si odmah propao, znaš, jesi propao, brate, ostario si. Ja sam skontao u biti da svako ko je mlađi od 33 ima taj stav, propao si dok odeš preko 40, bez obzira kako izgleda. Ti si moj otrov i lijek.